saan, grupo ama pagpiaran, tattao da inda aywanan. Namnam sa dati programa, agpa ay tumunggal maysa, narod putusan tayo edad. Pili Arthur Mendoza, Kapitan Titarayan na, natanang kinataon na. Napudno dati serbisyo, agraman buong nga grupo, narod intay itandudo. Pasinggahes Willie Cristobal, Primo Vinguacelo Avila, Dani Soriano, Tiro Patricio, Ken Albert Natividad, kakagawad anak Nuan Galan. Kabaranggayan, Inton Mayo 14, di liplipatan para Kapitan Arthur Mendoza, at dagtimat kakawad na Pasing Gahes, Willie Cristobal, Primo Vingua, Celo Avila, Dani Soriano, Tiro Patricio, Ken Albert Natividad, at itimat SK Chairman ra, Hana Libatike. At tuyen kabaranggayan, grupo apang namnamaan, si Dada Antiag Kasapulan. Kapitan Arthur Mendoza, namnam sekti padpadas na, ag Serbian at nuan rekta. Timeti SK Chairman, pangaywan kabataan, Hana Libatike tandaanan. Grupo ngantay tandudo, at daan kiret ken puso, ag serbida na podno. Pasinggahes Willie Cristobal, Primo Vinguacelo Avila, Dani Soriano, Tiro Patricio, Ken Albert Natividad, kakagawad anak Nuan Galan. Pasinggahes Willie Cristobal, Primo Vinguacelo Avila, Dani Soriano, Tiro Patricio, Ken Albert Natividad, kakagawad anak Nuan Galan. Kabaranggayan, Inton Mayo 14, di liplipatan para Kapitan Arthur Mendoza, at dagtimat kakawad na Pasing Gahes, Willie Cristobal, Primo Vingua, Celo Avila, Dani Soriano, Tiro Patricio, Ken Albert Natividad, at itimat SK Chairman ra, Hana Libatike.